yoo namni diliin isaa akka gaaratti guddoo taate tawhiida kana fuudhanii dilii san irratti yoo xaphu godhaniini dilii san dhabamsiisteetiti inuma dilii san gaaritti jijjiirtii warra diloowwan isaanii gaaritti jijjiiramtee rabbi maa godhe ergamaa rabbi namni tokko huura al'aynii dhibba akkamitti dandahaa jennaani rasuulli sallallahu alaihi wa sallam isinuu humna nama dhibbaa qabdanii jennaan sahaabaan wandaatan jambo illallah ja'anin inni maal jee seetanni beeytanii qabbanootu isiisan anaafis naqan atis naqan anaafis naqan atis naqan anaafis naqan atis naqan akkana jechaatu lubbuun isaa keessaa baasa yoomal qiyaamaa akkana jechaa taanu yabna aadama ammas yoo atiin kun بقراب الأرض خطايا لو لقيتني أتنكن يوم قنمت بقراب الأرض خطايا بوتو دجيدات يوكا وان دجيدات ديهات غمد لو ونيتن يوم قنمت ثم لقيتني إيغنا يوم قنمت لا تشرك بي شيئا حالا أتنكن وان متك نرت هنكن ديسنين ربين دلين إني جبو شركي دو بولي ينكن يونتي هنكن ديسنين لا أتيتك بقرابها مغفرة إيه سنين غما أرارمات سيرو فاجي بولي ينكن حافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه رحمة واسعة مالجي إجتين السر هو التوحيد توحيدا أبليين كي كإسلاما توحيدا وان فيت سيئيسا ديني فيت إنما علامة ابن القيم قيب الله ترى مالجي لبدا يو نمني ديني نسا أكا غارت تبتو تاتي توحيدا كان فوداني ديني سن irratti yoo xaphu godhaniini dinii san dhabamsiisteetiti inuma dinii san gaaritti jijjiirtii warra diloowwan isaanii gaaritti jijjiiramtee rabbi maa godhe tawhiida karaa rabbiitiin nama yaamaas dura yeroo jettee jalqabdu beeki wanni nama yaamtu tawhiida irraa nama yaamteeti shirki irraa nama baqachiisuu qabdu obboleessoo waan biraati miti ilmi laa obboleessoo ilmiin guddoon tawhiidaan sinjaa tumsa rabbiin akkanu tumsu feena isii tana jabeeysuudha hanga laa ilaaha illallah jalla tarabbii jalla jalaalu isii tun qoma keenya keessatti jabduutiini dilirraa fagaannaa ni beeytanii obboleeyyan kiyya laa ilaaha illallah jettite tun laaftuudha barra hin agarre eenyu samii uume allahi eenyu gaara uume allahi mitirraa hamma jibriil ka uume eenyu allahi obboleessoo akkas laaftuu hanqay isiin qoma kee keessatti jabduuni dilii cufa akka balfitu si gootiin siin jaabar akka balfitu akka dheestu si gooti obboleesso isii tanaa iccitiin maali tawhiida qulqulluu sanii walii yoo nutti dhufte yoo dilii qabaannillee takfiira inuma gaaritti rabbiin nuu jijjiiraan isiniin jaa obboleeyyan kiyya kee islaama taallala ayata gaa guutuu isii hin qaraane bar suuratul fussilat تتنزل عليهم الملائكة ملائكون إسان الرتبوتي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كان جيمكم تتنزل إسان الرتبوتي جيبر ملائكان علماء تنياب ما أنا لمك أبدي جانتم فدرات تتنزل عليهم الملائكة أبليين كي أكا إمام أبو الحجاج مجاهد ابن جبري المكي رحمة الله عليه رحمة واسعة أكا إني جمالي عند الموت بك دعاء سنت ملائكة إسان الرتبوتيجي ورّكنا جي كنا ورّما وان دور سنة كنا قرتي توحيد ربي الرتب أبدا ور دين الإسلام جالت ور ربي جالت ور رسول صلى الله عليه وآله وسلم جالت كنا وان قرن شوفاتو الله ورّقو كنا جل جلاله يرو إسان لبون إساني كيساباتو ملائكة بكسنت تروفت ملائكة رفوت ناس حديث نوران كتبمو قبو كرسول لك صلى الله عليه وآله وسلم دبته تجرى صلوا على النبي إن إسنا صلواتنا
تنال مال جي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح رحمة الله عليه ما رحمة واسعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحضر الملائكة أي عند الموت ملائكة ندفتي بك دعاء سنبرت جيجو. فإذا كان الرجل صالحا يوته قربان نمغاري يوته وبليان كي ملائكة مال جتين قربان سكرات كيس جرسانين أخرجي أيتها النفس الطيبة يا لبو غاري تاتي بهي جانين كقام غاري كيستي تاتي بهي جانين أخرجي بهي جانين حالا أتين توني فارفمتو تاتين بهي جانين وبليان كي إسلاما ملائكة ببريد دوسن أدو أغروتي لبون إساء كيساباتي جچو حال ربين كي جل جلال ربي سر جالتو تاتين بهي غير غضبان حال إني سر هندلنين بهي جانين hanga lubbuun isaa san keessaa baatutti malaayikaalleen tun maal jettiini akkunuma jaaniin jannata rabbiitiin gammadi jaaniin rizqii rabbiin jalla jalaalu rabbii jannata keessatti sii qopheessin bahii akkana jaaniiniti irraa baatii jee rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi malaayikatoota san agartaan siin jaa obboleeso bareedinni isaanii hadiisa biraa keessatti ibsee bar maal fakkaatan fulli isaanii obboleeso jia gizee goobaniin agarree waan fakkaatu akkas warra fakkaatu warra kanaatu tuutu siqee balaa obboleessu taan ammoo maal jaaniini ulamaa'iin teenya rahmatullaahi alayhim rahmatan waasi'a akka abdillaahi ibni abbaasii radiyallaahu anhuma yeroo qabri irraa bahan sanii malaayikaan san isaan biratti ka jirtu nahnu awliyaa'ukum fil hayaati dunya wa fil aakhira oduu addunyaa keessa jirtuniitis jaalalloota keessa turre ammaan tanaas aakhirattis يعني قبري كيستيس ويا معشرة إسرافيل عليه السلام غري أبو سنيس نتجال الله تكيسني هما تكواني سودات ننجرو يعني نور هما تكوان إستني دمت إن قدنا جنة ربي جل جلال ربي بايلم إسنين قول إسنين سنين قمدا إسانين جاني نموتو أمس أبليين كي يك إسلاما وانما إرد كافمان إسنين جا وان إرد كافما تنالا لما تنا رسولك إنما صلى الله عليه وآله وسلم مال نجي حديث كان إمام مسلم يتوتو ودي سيا ساقي رحمة الله عليه رحمة واسعة من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث نكاف ماجي كل عبد شفت قبريتشاتو نكاف ما على ما مات عليه وان الرد إسان الرد كاف ما أبليين كي وان الرد amman tana nama gariiti jira obboleeyyan kiyya yoomal qiyaamaa qabri irraa yeroo kaafam akkamitti kaafama haala labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda akkana jechaati ka hadiisa imaamul bukhaariin sahih isaa keessatti fide tayyaba allahu tara namni hajjii dhaqee hajjii keessatti du'e akkana jechaa ka obboleeyyan kiyya islaama namni karaa rabbii keessatti shahiidee ta'ee du'e yoomal qiyaamaa yeroo qabrii san keessaa bahu dhiiga isaa kana qabateetitti gama rabbii keenyaa jalla jalaalu rabbii fiig karaa keetirrattiin yaa rabbii wareegamee du'e dhiigni yoo laalte dhiiga garuu shurufkaan isaa miskii ka jettu kan akkasitti ka warra biraati jira obboleeyyan kiyya ka islaamaa warra ribaa nyaate wal iyaadu billah inna alladhiina yaakuluuna ribaa jee bar isaanowwan warra dhala nyaatu laa yaquumuuna jee bar hin dhaabbatanii jee yeroo qabri irraa kaan obboleeyyan kiyya illaa kamaa yataqabbaxuhu shayxaan akka dhaabbatutti malee illaa kamaa yaquumu akka dhaabbatuutti malee eenyu akka gurbaan tokko shayxaanni tuqinsa maraatummaan ka isa tuqeessanitti akkasi dhaabba jijjigaa minal masjid jijjigaatitti deema malee karaa diriireetillee hin deemuun isiniin jaa warri horii miskiinaa nyaatee yoo asitti obboleeyyan kiyya inna alladhiina yaakuluuna amwaala alyataamaa zulman jeebar isaanowwan horii ijoollee abbaa hin qabne warra nyaatu zulman miidhaadhaan warra nyaatu maaliif ijoollee xixiqqoon nama isaan tiisutti haajaman gaa gurbaa tokko yoo ammaan tana gaala re'ee yoo qabaatee xiqqaa yoo ta'e bar gurbaan san gaala guddaa kana maastikaanis jijjiiraa hin beeku gaa mana yatiimaati ammas namni waa nyaachuu fedhu warri waa faxaruu fedhu kuni
mana yatiimaa kana ciqilee heddummeessaa sin jaa namni kiyya obboleesso maaliif waa faxaruufi garuu isaan kun wanni nyaatan ibidduma nyaatanii jeeban rabbiin jalla jalaalu wasayaslawna sa'iira wuliidha seenuuf ta'anii ibidda qabsiifamtuu taate joolleen tuni qabrii keessaa yeroo baate isa kana dhiibaati deeman kan gama duubaati isa dhiiba kan gama duraatirraa isa harkisa moggaa lamaanirraa asiif asiin dhiibanii rabbi bira isa geessan akkanatti isa geessan nama zakaa hin baasnes obboleeyyan kiyya wal iyaadu billaa jawwee guddoo tanaatu tuutu isaaf qopheeffamaa jee rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam odoo ganaa bar bakka maasharaa san hin dhaabbanne yoo bineensa akka gaala loonfaa yoo qabaate achumatti isa irratti deddeemanii sin jaa achumatti isa eegalti ganaa osoo bar hisaaban godhamne ati ammoo yoo rabbiif jecha hunnooti shahiidee taate ilaal waan si qunnamu ati salaatu jiru yoo duute yoo obboleesso nama meeqaa jira bar warra gaggaarii odoo salaatul leeylii salaatanii kadu'e meeqaatu jiru obboleeyyan kiyya irra hedduu namaatis ammas asirratti tanaan isinii ibsuu fudhatan in agarre khaatimaan nama muslimaa toluun obboleeyyan kiyya rabbiin anaa fi isiniif muslimtoota cufaatu khaatimaa teenya rabbiin waa barichuun isinin jaa toluun dirqamaa miti bar salaata irratti du'uun dirqamaa miti namni mu'minaa akka waliin jenne ilaalta Ali ibn Abi Talib jee radiyallahu anhu maal jenne istiqaamaa jechuun fardoolee rabbii cufaatuutu nama gaggeessee hin jenne ati salaata shanan keeni salaata shanan bira dabartee sunnaa ta duraa ta booda leeylii waan rabbi sii laaffise raka'aa takkallee maa hin taane nama salaatu qumaara riba waan tana cufaatu hin beetu ummaan ta'e yoo siyaamte akka ijoollee ammaatii miti labbeeka maama labbeeka baabaa nama joosan yoo duute bara ati insha allahu ta'ala warra jannataati bar tooyiduma san qabadhu malee dirqama salaata irratti duuteef yookaan hajji dheetee du'a laa obboleesso namni muslima mu'mina ta'ee duunaan maaliif jannata mu'mina malee namni seenu hin jiru waan irratti du'etti kaafamaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa tana hogguu gaarii dalaguu wanni qabnu tanaafin siin jaa maaliif hin beeytu qissaa haasawamtu meeqa boo gorsa meeqatti hin dhageenye obboleeyyan kiyya ka islaamaa meeqa waan fokkottuu oduu godhuu ka du'e nama farshoo wal iyaadu billaa oduu dhuguu du'efaatu jira an sheekhiya fadiilati sheekh durri rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a gaafata akka amma tanan aayimiin isinin jaa wallahi oduu hadiifna qaraa'isu jiru gurbaata akkanaan jee biyya keenyatti farshoo tana dhuga jee gorsinee dadhabnin jee hogguu da'awa walaa takka inni gaafa kaan sakaratul mootiin itti dhufte gaa wanni akkaan fagoo kanutti dhihoo du'aa bara obboleeyyan keenya isii tanaatuutu itti dhufe gurbaa warri saalihitoota ta'e masgiida irraa yeroo itti dhaqanii isa kana beetee ilaal ulamaa'in teenya maal jetti nama sakaraata keessa jiru laa ilaaha illallah je'ii hin je'anii ni je'an yeroo dura isa kana laalta yoo inni heewasamee waan biraa keessa seene wanti isii nama heewasti moo kam yeroo san waan hin jirre yoo bazabazaa ka haasa'utee namana laa ilaaha illallah je'ii jettaan dura atumaatu bira jaa cal jettee odoo je'ii hin jenneenu laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yoo si jalaa qabe dubbii waa tolte yoo ammas akkasumatti ate oduu akkasi jettu yoo inni bazabazuma haasa'e namana laa ilaaha illallah je'ii jettaan isa kana ammaan tana obboleeyyan kiyya ajallakumullah yeroo laa ilaaha illallah je'ii ja'aniin inni maal je'e seetan ni beeytanii qabbanooytuu isiisan anaafis naqe atis naqadhu anaafis naqe atis naqadhu anaafis naqe atis naqadhu akkana jechaatetu lubbuun isaa keessaa baate yoomal qiyaamaa akkana jechaa ka'a akkana jechaa ka'a nama garii rabbiin dilii teenya ta cufaatu nuuf haa araaramuun isinin jaabar ammaan tana yoo laalte bar gara masgiidaa deemuun qofoo ta'e ifirraa muruun ay maaliboo raamus muxawwas ta'eeta fi maarree eegaa antun ammastaኛ adaami arabanya san namaanaytani akkana jaabar maaliif waan biraasa faaraasa hariifni siibar isaaf faaraadhaan siin jaa eekas jaa muxawwaa taate maarree taate jaa maaliif iyyaalummaatutu kan ummata wallaahi akka waan guddatti aboo an obboleessoo saaxina takkaan dhugaa bar nama joon agarre gurbaan takka idan billaa gaafa tokko akkamii keessaa baate ni beeta ani farshoo tana odoon hafuuroo hoggu takka kanan jenneen dhugaaji obboleeyyan kiyya ka islaamaa ta duraa akkasumatti dhugeetiti cal godhee ba'aan tinfaash baantu san akkasi dhugee kaaye talammeesaa obboleeyyan kiyya baaseen hin dhuga yeroo joo lubbuun isaa akkasitti keessaa baateen isinin jaa
يوم القيامة هركي إسا ودو وان سنقبدو تربي بردقا تقيني أكمي بو شوفني قبريتشاتو وان إردو اتكافا ما أبليسو تنافين سنجيبر أسو إسي يرو وائي شباتا نواسو جتو لا تاتهاجم تنا في أماس أبليين كي يكا إسلاما لبو تيسندرتي يافتنين دامو مالي نبتني إبادان أران تنغونو أكنو غووم سنين سنجابر أران تنسلفي دراد أبتي صلاتون كي ليلي صلاتو إسنين كاميسا كودا سدي كودا أفر كودا شن قرآن حفظي حديثة ميكا سندان بيت چوفاتو قاباچون كي سن أجائبين سنجا وقوتو بويا كردون سنجا استقاما ناكني يا رب نچوفافو ربين استقاما نواكنو سجود كيسا ودو جرتوتن سننجا انجرجرنا صلاة يرو صلاة نزمس يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم ارزقني توبة نصوحا اللهم أحسن ختامي وختام المسلمين دعائي سدين تنا هديانا راكبدان سننجا كنديس يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دينك يترتي يا إسا غرغلچا قلبوان أبا غرغلچو دينك يترتي قلبي يدابي جچو دابر نما ميكا بيتن كاران تنا سلفي دراجرو أمان تنا منفرشو كجرو كديسه ميكا بيتن وبولين كي انت لدنگد حجابا ميتي بر نقاب وفچو ترتي تاران تنا منسكرتي وف ديمتو ان بيتني مالي استقامتنا بر أبا فدي شيطاني أماس أكا نجيدو عربي أمستنيا سن نودوان سنجابر ني بيكا توفتا سيدوفو بيكا توفتا نما چوفافو أكا أتي أكما كيتي تي سيدوفا بر علامة ابن القيم تجيتنا طيب الله ذرا عالمة تي سيدوفا عالمة تي سيدوف نما زاهدا الدنيا تنا كيستي كجيلات قاتيو تاتس أبو أكسي تي سيدوفا لغتي أتي الدنيا تنرى نما دنتا أبدو تو ملتا أكسما تو كباس بيتي نمني مسلمة ربنا أكسي جالتو يو فيتس الدنيا تنرى دنتا دب مسجد قلي جتشو متيبر تاريفو ولينجن بوليسو إن آتيتني قبلت دينغد باج فورسي تي فوتي تي يا راموس ديم تي كم تك أرد إبلا لچو جالت دي يا ربيان لچو كمانا إن كنو يو ننجت جالت دي سن أجائبين إبادان سلفي درا أكسي سيدو فلان الدنيا كيسا تكجيلا تكاتا غرو علماء إجلتا علمي هنكرو مسكينان سنجا كميتيو توقو جامتو تجرابر إلى الفضيلة الشيخ أبو محمد عبد الرزاق حسني تجابر حفظه الله ورحمه فيديو تكو تكنا غري إف وراب دي فيس الرتي غديستا نموتو ما شاء الله تبارك الله أستاذنا جزاكم الله خيرا سنجان جج سن دغي غربان سن الراولي يو ربي رحمت کو ديف مليشيا كجلتا اينو من قراني مالف استاذ جتنگا هذا مسكين والله ما مسكين لا غرتي تو اكاتا اتنما دفم ان اجائبني ويواتو ربي رتي هوغوتو استقامه امل ان لين تنوان دعاء غد ربي ايمانك ين واجب يسو استقامه ربي نواكن ميكا والله ميكا يونين تاريكا اكاتا نمني تدو يونين سيمي والله يسر فچيستي سنجا حرام انت لتك جالتي ودو مقوم اسي يامو كربون اسا كي حساباتي تجرا مقوم اسي ودو يامو ابو نمن لا اله الا الله جي اي ربي را ان كان فتوبو جانين امتي غارين وي الكين اسي بريدين اجي اسي مال فكات ريفين ودو كنا جو كي حساباتي جرا مالف اچي اسي تو كيس جراغا استقامه نچوفاتو تي جمان سنجابر نچوفا ان بيتو مقلب القلوب تبنا مججيرا نميك من فرشو كتوري منبر ركبه جرا كمنبر رتوري من فرشو كدكاي جرا تناف يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك جنني كدني ورتبو قم يا امانتنا سانس جيسي ايتك قفاتو افقا نزلا من غفور رحيم isitana tun nuwafe wanni bayilamni isini godhame ka isiniif ka korfeeffame min ghafuurin rabbii jalla jalaalu rabbii dinii cufa akkaan ka nama araaram rahiim akkaan ka rahamata namaa godhe tani hunnoo jannatni isii qopheeffamtee ayatni akkas jetti bar rabbii warra jannataa nuwaa godhu maayyin isii gaa warra istiqaamaa tana gaa addunyaa tana keessatti ilaal diina islaamaatiif allahaaf jiraatan
إسان كجالة الله دين إسلام جالة رسول صلى الله عليه وآله وسلم جالة نيمي يو قصتاتك أتي الدنيا تنكيس جرتوس حالا أتي كبجاك أبدوني سجيرا جسا يرو دوتو أكا والإنجن أبوليسو جتشد أغاسا جتشات لبون إساك إساباتين سننجا يرو سر راباتك أبري راقزي كاتيو جنة سنقا والنبرا وانتجر إيه تنال الحديث القدسي كيست ربي جل جلال ربي مالجي والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يوفي تنقراجير فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جيبر آية سنقرا رب جل جلال ربي مالجي حديث بريدا كان كيستي أعددت كروفيسيتين جرا جيبر لعبادي الصالحين غبرن كي غغاروتا اوبيسيتين جرا ما لا عين رأت وان إجين إسانيهن أجر ولا أذن سمعت وان غرين إسانيهن دغين ولا خطر على قلب بشر وان هيان قلبي المنامات الرب المنامات الرب قلبي وان هيان وبلسو أبو منا أمان تنججارو جران أبو نمال الله من شوفاتو إيه فوقين إسيمال فكاتي إنجنيري مخلوق أبر إيغا نما جاري بر مال فكاتي بو فوقي أبو تغافة دوبي غافة جارتي ريكاردي أبسيتي غافة جان أبو نمني ميك أتيني تو مكا وان قدّا تكتي الله لبو نمو إيه نمو ما تولچي بر تا اللهان جل جلاله ديزاينري تيهو إني ديزاينري اللهان سنجا بر جل جلاله manni bulukeetni isaa asitti maal siminto ashawwaa dhagaa waliin laaqamteetimi bulukeeti jannata keessa ashawwaan hin jirtu warobboleeso awoo munnoo atama xaallinyi munnoo bakka qoyya maalati yellamu ko adeero bulukeetni tokko dahabaa bar bulukeetni tokko dahabaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya bulukeetni tokko ammoo birriidha ka irraa sii tolchamu bar ملاكان قبي أبليسو لسنا إتلسنا متبر ده بابر أجلكم الله بولي أو ربي ورجنا تانو أقول أي والله ده ميلا لقى منا كيسة تيسة على أجرت على تابتة دي كيسة إذا أجرت ورال أيني تو كيسة جريا بوليسو إسين كبل جيز دي ورّي كبل ورّي جارتين كمنه هو كنّه جو ورال أيني كيسة جيران سينجا ورّو بوليسو أي ميلا لقاوان كوبي ورال أيني نمي تو كومي كاركت أينيو نادير زن أنك نادير زني أنا كمان بيشاني لو بيشاني ليرو غانا مانينجة تامبو ورال أيني مي كاركت ديبي ساقات أنا إنسو داتي ناتي ترباتن يلم حديث أكاس جوا غرتك نما برا أبو ورال أيني نموتو إبا أركت أبو بلزو namoota dhibba argata sirraa hin gabaabsamu hadiisa tarrisee sin sirraa gabaabsamu walla gabaabseetu wal hadiisu fi sahih al-jami min hadiisi Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma huural ayni cufni keessanuu dhibba qabdanii jannaanini hayyaa ergamaa rabbi namni tokko huural ayni dhibba akkamiti dandahaa jannaanini rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinuu humna nama dhibba qabdanii jannaan sahaabaan hundaatam jaambo Ayat. Akasi si jawab boleh so. Orang bi orang jadi tahu awal si jawab. Malta te boleh so. Dua hari warra kisah nak kami jijir manasan. Tanah si gatan si jawab. Enyu nama istiqamah kamu boleh so. Jannata. Amma selal hadis beraka sati wal hadis rawahu Imam Muslim fi sahih rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Guyya Jum'ata magala itu tu jirabar. magaalaa dhaqanamuutu yeroo magaalaa san dheete qilleensuma takkaatu dhufeetu malal rashaashaa tana si gadhiisti fuularratti yeroo mana deebitu jaartiin ta'e huural eeyniin yaa raamuusa arraan tana wallaahi qashti qonshummee fakkaata siin jetee raatu maanuu aboo bareeddee dhufte boo bareeddee dhufte toltee dhufte jettaan ati isiidhaan atilleen toltee dhufte bareeddee dhufte jettaan obboleesso waan akkanaatiin nama eegaa bara obboleeyyan kiyya ka islaama arraan tanagaa waan hahamturraa qabu qalbii teenya saahiba hamaa bakkan jirre kan ugeessu qabdeeniiti boru gammachuu tanaan isiniin jaawara obboleeyyan kiyya ka islaamaa madaalliin barra
ربي برت جل جلال ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم تنابر ماركا بلبس أيد اللمبر وبليزو أسرتي نغرة زارامان مارة واشينا نغرة كوبنتي لكي وبليزو ميزان إرتولتين كم دالمتو يرو أتي أمل غاري كبات توحيد نمكب إيمان نمكب سن تنجوا أركت تجاوب بليزو تنر جنة الرجال المال نبيتني فول ربي جل جلال ربي داوت ودا ور فول إسا بريدا سن داوت ربي نواقولو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إسان ورد لغا تلچه بريچه هجتسن الحسنى جنتاتو تو إسان فجرا وزيادة زيادة فول إسا سن بريدا جل جلال لالو دا حديثة جابر تناس حديث رياض الصالحين كيستي حديث مايتين ساو يونين دوغو غوري ملي صهيب ابن سينان عليهما من الله رضوان خير رادو انه حديثتنا نمفت حديثتنا نمفت رب جل جلال ربي يرو ور جنتا چفاتو جنتا سيني نجال يا غبرنكيا وان فيتن اركتني مالتو اسني راهفه يرو جوني اسام مال جاني نبيتا يا ربي كين هاي فولا كين اتنوفين ابسني ألم تبيض وجوهنا فولك ينوفين إبسني وتنجينا من النار إبد جهنم را نجان باسني مال فينا كندرن ونو تنموتو جارتي إبا كابو بلسو فوقي برابو نشوفا بكامي حديث جنتا هندا بتو بيته نوما غباب سني دابنا ميك أجرابر نما جنتا ماجي سينو أبو بر الدنيا تنبر نا أمتي غريرو فسرن بيته كودن أركتا غان كودشن أركتا خنا أركتا بر Syekh Durrin Tanas rahmatullahi alaihi rahmatan wasi Amir ko mata ko yo arkatti si binga yo yiji ga namu to amman ta nabiyyati marade sanimi ingone jannani ni mal godo rabbi jalla jalalu rabbi girdo nuti fi isajiddu jirtu jalla jalalu sani ol kasa o balayanki ya san saka gana kananin sanirra hafte hinjirtun sinjabar fulo isa agaruda jalla jalalu hin sinja yeroo san uural ayni fooqii nyaata san wallaahi dantaan qabdu isa ammas obboleeyyan kiyya amma gaa guyyaan jannata keessa hin jiru beeyte hedduu warri rabbii keenya jalla jalaalu agaru takka yookaanu agaruu yoo akka gaaritti feene tamini beeytani salaata keessatti hanga ati khushuu'a qabduuni rabbi agartaa yoon isiniin jee kam jetta warra taraa lama qofa laaluu ni jira warra hogguu laaluutu jira obboleeso hanga salata keessatti khushu'a qabduuni isa saniin qananoo taa warra fuula rabbiitiin qananaa rabbiin waa godhuun sinja isni taatee mita jannataa tun nimi oytiin sinjee jannataa wallahi nimi oytiin sinjaa bara haasawin isi wayi safaaxaa dhaaboo wayi mana asiitii boo billaahi alee akkaan isiniin jee bara istiqaamaa tanatti haajamnaa lubbuu teessan dura tiyyaaftanii dhaamu arraan tana ibaadaan goonu akkan ganamneen sinjaa bara daran itti jabaachuu qabna lakka umrii teenya ammas guddachaatti dhuftii miti ibaada irratti jabaachuu qabna malee laaffisuu hin qabnuun isiniin jaa yooniin dhugaa qunname rabbi qofarraahi yooniin dogongore hammeenya nafseetiyyaatti fi shayxaanaatirraahin isiniin jaa ani arraasumattiin dhaaba anis kaniin dubbadhe isinis warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbiin waa godhu anaaf isiniifuu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa guutu warra jama'aa gaarii waan bareedu tana dhaabbatte rabbiin yaada muraada keessa rabbii isin yaa guutu haajaa teessan tafacaate cufaatu rabbii walitti isin yaa qabu tokko keessan addunyaa fi akhiratti rabbii isin haa milkeessu hawaasa keessan keessatti rabbiin urjii godhee isin haa mul'isu warra jannataa rabbii isin haa godhu ambaasaadara diina islaamaa rabbii isin haa godhu warra isin keessaa fuudhee ilmoo hin qabaanne rabbiin ilmoo saaliyaa isiniif haa kennu warra hin fuune ammoo cufa keessanuu rabbiin isin haa fuusisu yoo haadhaa fi abbaan keessan jiruudhaan jiraatan haadhaa fi abbaa keessan rabbiin umrii dheertuu barakaa qabdu lagaa gaarii wajji rabbii isaaniif haa kennu yoo isin irraa du'an ammoo rabbii warra jannataa rabbii isaan haa godhu qabrii isaanii caffee jannataa haa godhuu fi kitaaba isaanii warra mirgaan fudhatu rabbii isaan haa godhu akka siraata gubbaa akka mandiisutti warra dabaru rabbii isaan haa godhu rasuula waliin salawaatullaahi wasalaamu alayhi firdoosa la'aalaa keessatti rabbii ollaa isaan haa godhu addunyaa tana keessatti rabbiin jiruu bareedduu rabbiin waa jiraachisu islaaminaadhaan rabbiin waa jiraachisu warra diina islaamaatiif jiraatu rabbiin waa godhu warra tawhiida dhugaa san irratti jiraatee tawhiida dhugaa san irratti du'u rabbiin waa godhu allahumma salli wa sallim wa baarik على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.